Çıngiz Ağa'mızды сыйлап, şunu gelip çаңынан arıltıp arçatkanına çok rahmat. Ömürlü ol. Sen de uğurlarınız көп болсын Кыргызстанда. Рахмат, аба, айтқаныңыз келсін. Ушундай патриот жигиттер көп болсун Кыргызстанда. Аймо, люкту жаап койгулачы, сук тиет атма, арттагыларга мындай нормально болбойт. Осторожней, пожалуйста. Ай, чоң жігіт, сумкаң ал қойчан. Воняет, блин. Менің сүйген типаштарым. Келет дағы, 20 сомды берет. Артына отырып алат. Можете передать мои деньги? Мен да жаман назойлы ой мында настырный аламын да мында. Мен да мамаймен келет мен тұра аламын да. Алло. Нарқы жақтан апашка. Ай, берип коймойсуңар ба? Тиген акчаны берип барган. Ай, бул жерде боюнда бар келин отурат. Мен деген пенсиядан эмес. Как будто бы ты им должен место. Ну, я понимаю, конечно, бул эми биздин тарбиябыз, мындай бизди өстүрүп чоңойткон, биз деген ыймандуу эл журтпуз, место усту бериш керекпиз. И ты такой задаешься вопросом. 10 сомго, чё вы хотели? Барды бизге жетишпей атканыбыз аз келгенсип, наркы жактан биздин маршрутник байкебиз, который айдап жүргөн машинаны. Арт койдо, место турбайбы, мынакей. Ол ким? Эмне кылганың бул? Мени сүйөм дегениң жалган беле. Сен ушундай белең, Мен сенден мындай күткөн эмесмин. Жинги десе. Райгин токто, түшүндүрүп берем бар. Ай. Кой зарядканы, ордуна салып кой. Сточертела носить трусики. Да? Да. Эмне карап атасың? Тур жабалы. Күлбейсің бе? Нормально болып тұрады қой. А, бұл чаш тұру, Сосын бап. Телефондан салчы. Видеовызов? Не могу, у меня дома не убрано.